Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da Mađarska neće slati oružje u Ukrajini jer je toj zemlji potrebno svo oružje koje ima. Stav Mađarske se neće promeniti pošto je mađarskim oružanim snagama potrebno svo oružje da bi mogle da brane granicu zemlje. Stoga, za razliku od Italije i Nemačke, nećemo slati oružje u Ukrajini, rekao je Orban u intervju za M1 TV kanal. Istovremeno, mađarski premijer je naglasio da će njegova zemlja podržati sankcije dogovorene u Evropskoj uniji. Rekao sam i u Briselu da smo uvek imali drugačiji odnos prema sankcijama, ali sada to nije bitno, rat je i sada ne sme da bude pametno, već da se ujedinimo. Zato ćemo podržati sankcije za koje su se Evropske unije zemlje dogovorile. Sve suprotno su dezinformacije, rekao je mađarski premijer.